Ninjani miphi no King Sifiso niyaphila kodwa? Sithi nje danke 12 to 3. Mina ngithi danke maskandi. Ngezinjani? Ama-churches phela uma uzobheka bedlala ngama-churches uma uzobuka ilokhuzana i-build up yegoli swine ngalo ngenza ama-touch awu2 kulona ngibe u-touch number 3 before igoli kukore umfana laphana wamajobe besimbiza bekuthiwa ke besimbiza ngoshonga la kade phaselwa umfowabo lapha futhi wamajobe usenzo laphana usenze nade phaselwa yimina uyabona ucoach usiqwaye umfowandlovu insizwe yale phansi kwangono thanda nje umaskandi ngehlobo olumangazayo ngiyambonga futhi kakhulu indlela enze ngayo akuyona into encane ukuthi ungakhocha abantu abahlonishwayo ngokwahlukahlukana ngokomsebenzi yabo kodwa bekulalele bengasebenzisi ukuthi mhlambe bona bawobani besebenzisa nje ukuthi bafisa lento yenzeke kuye kwafika ke nensizwa laphana uDerek umfoka Spencer wathi ezakithi lezi ngoba esuka le elokhungane show wathi ayibafethu nansi imbono hayi zahlangana ezakwethu bonisana nawo siqhawe kalofu kodwa mina okungithokozisa kakhulu ukubona nje wonke umuntu ehlangene so ngithanda ukuthi ngidlulise ukubonga kumina Big Zulu Butira ngoba ngiyazi ukuthi nina eniyibambe phansi nenzisho ukuthi lento iyenzeka nenkengeka amapiyano okabza lesibona ungijabulisa kakhulu ukubona ukuthi abantu baphumile ngobuningi babo bezosupporta ngibonile ukuthi support iningi ibinga la kumaskandi nala kuqoma mhlawumbe nje uselapho ifisa ukuyibonga kakhulu insizwa le uBig Zulu usithenje insizwa phansi le Bergville ngokuthi sakwazi ukuthi masihlangana sikhuluma indaba lombono naye wabona ngeso elilodwa uzokhumbula ukuthi ngaleza ikhathi abaculi babehleli bebehlezi endlini kodwa sifisa ukuthi abantu besibone lento inkulu ngendlela eyisimanga kuqophe kumlando kizolo manganitshela nje ukuthi sibone uAKA beno Casper Vest bexhawulana saphinda sababona bephaselana ibhola enkundleni uzokhumbula ukuthi impi noma ngabe yipi kodwa ibhola liyakwazi ukuthi liqede ngoba umlando uthi i-Second World War yaqedwa ibhola manje lento esiyibona izolo ikhomba ukuthi asahlehle emva siubumbano waya bese ngibonga futhi uTira neqomu nabo bonke abasupportile ngibonge amapiano ngibonge nje hip hop yonke bese ngibonge ezangakwethuke eyitheza thatha isicoco ngokubambisana bafethu umoya wozwana obulapha angaze ngiyibone into enje yazi ngizoke ngikutshela isimanga nje ukuthi omaskandi bonke sebene group eyodwa ka WhatsApp yonke into besihlela ku sonke siyomaskandi sine group eyodwa ka WhatsApp ngoba asikwazi ukukhuluma one by one uzofonela sesikhuluma sonke ngisho ijim sikhuluma egroupini sihlela yonke into sisegroupini eyodwa sonke siyomaskandi sesi united yeah siyabonga kakhulu futhi hayi nokuba besikube kuhle sana hayisala ukuthi nikwazi ukuthi mina njengoba wazi ukuthi igqobe bisupport umaskandi siyacela ukuthi maseyifikile le amali ningasikhohlwa bafethu hayi no ngiyabonga kakhulu bafethu ngiyabonga ngifisa nje ukubonga kakhulu abathe basiza ukuthi lo mcimbi wenze ngoba phela nathi bese ngeke sibe namandla ukuthi yenzeke leyani ngoba uyazi yobisa stadium esiphezulu ibidinga engathi ungalekeleleka nalapha siyayibonga bonke abaxhasi okuhlanganisa futhi ke nomnyango wakwa Arts and Culture othena walekelela sibonga nje kakhulu siyafisa ukuthi beqhubeke bengadikibali nangokuzayo ngiyathokoza Khuzani ke lapha ke eqembini lamaskandi lokuyena ukapteni